Punoy Buratay Tuga She Pashada Ashkore Puradi Kamaru Madhakar Jasi Bar Suru Himatu Okiya Mardana Hit Tere Ujada Sara Sarvera Sadike Nikadali Varu Koni Koni Kamiya Bajata Kitu Ke Mungi
Libuno'y baratay kuhiga shefashan Asay kulaging kamaru patiadum Nasiba na suruho dumang himmatu
azumakai kumil mi jihad libunoy buratay kuhiga shefashang asay kulegin kamaru madadum nasiba nasuru hodumang himmatum otiyazum har jana hit tere ujala sarasar rasta dikin nikadari varum hodi poni kamiya battaka kituge umugum kiye marhaba nikadari varum hodi poni
mondiale Manik هذا اللي يناسب فيهم. هيك بفرصة Manik خاصة سواس جدا وروحها جدا. شرف فريق مهمان من رسميات شرف فريق الدبما مانيك فان وڑاين دبما كي أرمن من لدي ورق بود أوفده أدي مانيك فان أرمن من لدي شرفه إن كمو ميكمو أقوى كو شرف الدين سكوغ داري ورم من شرف فريق مهمان أروا شرف كهندان أرما دانوا शुक्रिया इनाम दिन में गना सुनता कुरेंता नटी वाले की अलगन मेंगे एम्मा कामयाबी ताके हिस्सा कुरमल्ली बे फुर्सत है एम्मा बे फुलोना मेदन नवे कामयाब मेरुगे वडागा तुमट्टका तेम्मे हुशालादनी देहास पंसविसोना अहरुगे अरुताई कुरियरमुगे मच्चा अल्याळु वाला तयार पफायवा ए अहरुगे अहरी रिपोर्ट अड्डू के मशहूर इल्म-वेरिया फजीलत शेख हुसैन शरफुद्दीन शेख हुसैन रहा अड्डू के मशहूर इल्म-वेरिया फजीलत शेख हुसैन शरफुद्दीन शेख हुसैन रहा एम्पर निस्बवा शरीनतन सोले मरकज़ स्कूल टका अड्डू सिटी ता अबदल फखर स्कूल गोता बदल कुरवा
1 ಜನವರಿ 2012 ಗ ಕಾಯಂ ಕುರವಿಗೆಂದಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ එහෙන් කමු ස්කූල් වෙෆාවනි කියවමයි එහෙන් හරකයත්තකුන් කාමයාබ් දරිවරුන්තගේ මුජ්තමා නිරිෆාවා ෆහුරවරි මාසියෙක්ගෙවරි මාදිරි මදරසායක මීහා මීහකන් හදාදෙනී මතිවර අහ්ලාග් මෙමොටෝගා සාබිත් වෙතිබෙ කුරියරමුන්දා 21 වන කරුණුගා කාමයාබ් කමායක දිරිරුම පේනුම්වා හුනරුද කුරිහා දරිවරුන ලිබිදෙවේ මෝසසායගේ ගොතුගා දුනියේගේ ෆෙම්වරුගා ෆාහග කොල්ලෙවේ ස්කූලක වෙගෙන්දියුන් එයි තසව්වර් කමුගා බලෑගෙන් එහෙන් අහරුතේකේ එක්ගොත ෆායිතු විදිය අහරුස් දරිවරුන උංගන්නෑ දිනුමයි තරබියත් කුරුමුගා කාමයාබ් මසෙක්කෙත්තගේ කුරේෆාවේ එහෙනි 2026 වනහර ග්‍රේඩ් 10 නිම්ම GCE O level y SSC ඉම්තිහානුගා බෑවිරිවි සතේක 29 දරිවරුන්ගේ තෙරෙන් හද්දිහ 4 ඉන්සත් දරිවරුන් ෆස් මාද්දාය පුර ගින මාද්දායෙන් අදි අඩ්ඩිහ 3 ඉන්සත් දරිවරුන් තිම් මාද්දාය පුර ගින මාද්දායෙන් ෆාසිෆාවේ දරිවරුන් හෝදමුන්දා කාමයාබ්ගේ මාගඬු බහායකි ස්කූල්ගේ දරිවරුන් උගෙනුමට්ටකා කොෆාවා බුරමසක්කතායි ටීචරුන්නාය මුවස්සෆුන් ගුಳಿගෙන් කුරවාෆාවා ඉඛ්ලාස් තෙරි මසක්කේ පුලකන් යගින් දෙහස් 25 වනහරු එන්හාස් ෆස්තරස් දරිවරුන් ස්කූල්ගා තවලීම් හාසිල් කොෆාවේ මිදෙන්නේ දරිවරුන් උංගන්නා දිනුම තේර ලීඩින් ටීචරුන්නායි සතේක තින් ටීචරුන්ගේ ඉතුරන් ඉදාරි මුවස්සෆුන්ගේ ගොතුගා සාලිස් එම් මුවස්සෆුන් මසක්කේ කුරවාෆාවේ දෙහස් 25 වනහරු දවලතුගේ බජටුන් 39 මිලියන වර ගින ෆෑසා මිස්කූල්ගේ හිංගුමයි දරිවරුන් උංගන්නා දිනුම හේද කොෆාවේ එහෙන් කමන් ශරෆුද්දීන් ස්කූල් ගා කියවි කොම්මෙ දරිවරක දිවි සරුකාරුන් සතිරිස් හාහබුර ගින ෆෑසා හරදු කුරවා ෆාවාකම් ශුකුරවර කමායක ෆාහග කුරන් මේගේ ඉතුර දරිවරුන්න බේනුම් වා එහිතිරි කමයි උෆෙද්දු තෙරි ෆුර්සත් ලිබිදෙවේ ෆහි මාහුල්ලෙග්ගෙ තෙරෙන් උංගෙන මුගේ ෆුර්සත් ෆහිකොත් දින මච්චකා ස්කූල්ගේ PTA කුරෙව්වි මසෙක්කතුන් හලක්කව පුර ගින රුපියා හරදු කුරවාගෙන් ගින මසෙක්කෙත්තගේ මිදියා හරවස් කුරේෆාවේ මේ මසෙක්කෙත්තවගේ තෙරේගා ලාහම් බේරුගා හිංගා හරකැත්ත කුරිය ගෙන්දෙවම නුවහස් එස්සතේක අකෆූට බිමෙක්ගා ටාෆෙල්මායික් අඩ්ඩෝ සිටි කවුන්සිල්ගේ හිතිරි කමායක එබින් ස්කූල්ගේ ඇසෙම්බලි ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොතත් තරග්ගී කුරේෆාවේ මේගේ ඉතුර ස්කූල්ගේ ක්ලාස්රූම් තවගේ තෙරේ ටීවී හරුකුරේෆානේ නවාර ක්ලාහුගා ටීවී හරුකුරුමායි ස්කූල්ගේ දරිවරුන් උංගෙනුම ශව්වර කුරුම මගුදක්කෑදේ ආරුකාටියගේ ගොතුගා ෆහුරවර මාසී දක්වායදේ ස්කූල් ගෙලරී තයාර කුරේෆාවාකන් ශුකුරවර කමායක ෆාහග කුරන් උංගන්නා දිනුමා FM වර දරිවරුන්ගේ මදනී තරබියතයි ගුළුම්හුරි ඉතුරු හරකැත්ත මිදියා හරව ස්කූල්ගා හිංගෙපාවේ එගොතුම් යුනිෆෝම් හරකැත්තකුන් දරිවරුන්ගේ කිබෑගා හාස සිපතක අශගන්නවා හුනරුතකේ දස්කොත් දිනුමගේ බේණුමගා තාවල් කොග්ගෙන් ස්කූල්ගා කුරියක් ගෙන්දිය ෆරිත කුරුන්තවගේ ඉතුරන් MNDF සදන් ඒරියා කොමාන්ඩ්ගා කෙඩේටුන්න හාස එද්දුහුගේ කේම්ප් එප්පේ විෆාවේ මේගේ ඉතුර රාජ්‍යයේ ස්කවුට් ඇසෝසියේෂනුන් ඉන්තිසාම් කොග්ගෙන් ස්කූල්ගා බේවි නැෂනල් කප් ස්කවුට් රෙලියයි ප්‍රී කප් මීට්ගේ නමුගා බේවි හාස ස්කවුට් කේම්පයි ගල් ගයිඩුන්න හාස කොග්ගෙන් සික්සාස් කේම්ප්ගේ නමුගා ගයිඩ් කේම්පේ බේවි ෆාවාකන් හිංහම ජෙහුමායක ෆාහග කුරන් මේගේ ඉතුර ස්කූල්ගේ ක්ලබ් ජමීයාතකුන් ඉන්තිසාම් කොග්ගෙන් දරිවරුන්න නුහන මම්ෆා කුරනෙවි හරකයත්තකේ කුරියගෙන් ගොස් ෆාවාකන් උෆලායක ෆාහග කුරන් මිදෙන්නේ වික්ලබ් හරකයත්තවගේ ඉතුරන් අඩ්ඩු සිටියයි මාල අධිරාජ්‍යයේ එහෙන් හිසාබ් තකයි රාජ්‍යයෙන් බේරුගා බේවුන ගින හරකයත්තකයි මුබාරත්තවගේ බෑවිරුමුගේ ෆුර්සත් දරිවරුන් නම් හොදා දෙෆාවේ මිකමුගේ එදෙවේ නතිජාගේ ගොතුන් ස්කූල්ගේ දරිවරුන් උංගෙනුමයි ඉතුරු හරකයත්තකුගේ බෑවිරුවේ ගින කාමියාබීතකෙන් හාසිල් කොෆාවාකම් ෆහුරවර කමායක ෆාහග කුරන් 2026 වනහරු ග්‍රේඩ් 10 නිම්ම GCE O level y SSC ඉම්තිහානුගා බෑවිරිවි සතේක 29 දරිවරුන්ගේ තෙරෙන් කවුමේ ගද දිහෙග්ගා 21 දරිවරුක් හිමනිෆාවාකම් ෆාහග කුරන් අද මිදෙන්නේ දරිවරුන්ගේ තෙරෙන් G Muhammad Nasir chemistry මිමාද්දායින් top in Maldives biology මිමාද්දායින් top in world second place හොදාපාවේ මේගේ ඉතුර ජීනා ජිනා රෂීදායි මයිසම් මහ්ලූම් මිදදරිවරුන් ඉංග්‍රීසි මිමාද්දායින් දුනියේගේ එව්වන මගම් හාසිල්කෝ top in Maldives के शरफ हासिल को फ़ावाकम फ़हुरर कमाल फ़ाहग कुरम मिदन्नवे कुलगत कामयाब गेतुर दिवहि राज्यगे तिरिस नोवන මස්මූල් ලෙවුම්ගේ කවමේ මුබාරත්ගේ බෑවෙරිවි මාලයයි අතුරු තවගේ ස්කූල් තවගේ දරිවරුන්ගේ තෙරෙන් දශසානවි උමර ෆුරාගේ එව්වන ස්කූල්ගේ දරිවරු ආයිෂත් zaka වසීෆ් हासिल को फ़ावाकम फ़हुරर कमाल फ़ाහग कुरम අධිහ මහෙම්මෙ දිවි රාජ්‍යයේ තිරි සවන කුරුවන් කියවමගේ කවමේ මුබාරත්ගේ කී ස්ටේජ් එකේකේ උමර ෆුරායින් නොබදා කියවමගේ බෑන් මුබාරත්ගේ එව්වන මකම් ස්කූල්ගේ දරිවරු ආයිෂත් අයානි ජාවිද් हासिल को फ़ावाकම් හිංහම ජෙහුමාත් ෆාහක් කුරන්
ಅದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿರೀಸ್ ಅವ್ವನ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಗೆ ಗೌಮೆ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಸಾನವಿ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಳು ದಿಹ ದರಿವರುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಆಮ್ನೆತ್ ಅಲ್ವಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಶಾವಿಸ್ ವನ ಲೆಂಗ್ ಹೆದುಮಗೆ ಗೌಮೆ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ದಶು ಸಾನವಿ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಳು ದಿಹ ದರಿವರುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಐಷತ್ ಈಶಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಿಮೆನಿ ಫಾವಾಕಂ ವೆಸ್ ಉಫಲಾಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮೀಗೆ ಇತುರ ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಮನಾಹರು ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅಡ್ಡು ಬೊಡ್ ಫಡಿಯಾರು ತಗುರು ಫಾನುಗೆ ಹಂದಾನಿ ವಾದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಬ್ಬೆ ಪುಣ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಸಾನವಿ ಆಯ್ ದಶ ಸಾನವಿ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ಎವ್ವನ ದೇವನ ಆಯ್ ತಿಮ್ಮನ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಳು ದರಿವರುಂ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ದೇವಮುರು ಫುರಾಯಂ ವೆಸ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎವ್ವನ ಮಕಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂ ಹೋದಾಫಾವೆ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೋಮುಲಕ್ಗ ಬೇಪುಣ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಸತಾರ ಹರು ದಶು ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ಅಂಹಿನ್ ಕುದಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗೆ ಮಗಾಮ್ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ದರಿವರ್ ಆಯಿಷತ್ ಹಮ್ದಾ ಸಲಾಂ ಹೋದಾ ಎ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ಅಂಹಿನ್ ಕುದಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್ ಹೋದಾ ಫಾವೆ ಅದೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕುರ್ವಾ ಮುಬಾರಾತಾಯ್ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಗೆ ಹಂದಾನಿ ಕುರ್ವಾ ಮುಬಾರಾತಾಯ್ ಅಡ್ಡು ಝೋನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮುಬಾರಾತಾಯ್ ಅಡ್ಡು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದೆ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ ಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಟೀಮ್ ತ ಮುಬಾರಾತ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುರುರೆ ಮಗಾಮ್ ತ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವೆ ಅದೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊಗೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತವಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಬೇವಿ ಕುರೆಹುಮುಗ ಮುಬಾರಾತು ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ದರಿವರುಂ ರಂ ವನತಕೆನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವೆ ಎ ಆಯ್ಕು ಅಡ್ಡು ನೇಚರ್ ಪಾಕುಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊಗೆನ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುದಿಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಬೇವುನು ಮೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲುಂ ದೆಹಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೆ ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೆವಹರು ವಿಧಿವಿಧಿಗೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ದರಿವರುಂ ಎವ್ವನ ಮಕಾಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗಾ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತವಗೆ ಗಿನ ಕೆಡೆಟುನ್ ತಗಕಾಯ ವಾದಕೋ ಹವಾದೆವಿಗೆನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬೇಪುಣ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಕೆಂಪುಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕೆಡೆಟ್ ಆಮ್ನೆತ್ ಮಾವಿ ಮುಅಜ್ ಹಲೀಂ ಅದೆ ನೇಪಾಲ್ ಗೆ ಕತಮಂಡುಗ ಬೇಪುಣ ನೇಪಾಲ್ ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಕೆಂಪುಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕೆಡೆಟ್ ಆಯಿಷತ್ ಮನಾವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಾಜ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಂ ಉಫಲಾಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಹಮ ಮಿಯಾಯಕು ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಸ್ಕೌಟುಂ ಗೆ ತೆರೆಂ ಬಾರ ಸ್ಕೌಟುಂ ಮಲೇಷಿಯಾಗ ಬೇಪುಣ ಎಗಮುಗೆ ಸಾದವನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಜಂಬೋರಿ ಆಯ್ ಅವ್ವನ ಐಯುಎಂ ಪೀಸ್ ಜಂಬೋರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಿವೆ ಗಿನ ಹುನರುತಕ್ಕೆ ದಸ್ಕೊಫಾವಾ ಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಅದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಬೇಪುಣ ಸಿಲೋನಾ ಕೆಂಪ್ ಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಗೈಡುಂ ಬ್ಯಾಡಿವೆ ತಜರಿಬಾತಕೆನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲಕಿ ಬೆದನಿವೆರಿನಾಯ್ ಮುದರಿಸುಂಗೆ ಇದುರ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿವಮಾಯ್ ಹೀತೆರಿಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮಗೊತ್ತೆಗ್ಗಾಲಿ ಬೆಮುಂದಾ ಸ್ಕೂಲೆಕ್ಕಂ ಯಗಿನ್ ಎಹೆನ್ ಕಮಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆಯಿಲಾಗ ಹಿಮೆನೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಫರಾಯತಕಂ ಖಾಸ್ ಶುಕುರೆನ್ ಅರಿಸ್ಕುರಂ ವಕಿನ್ ಹಾಸಕೊ ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಮನಾಹರು ಹಿದುಮತ್ತೆರಿ ಪಿಟಿಎಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನಾಯ್ ಹಿಂಗೊಂತೆರಿ ನಾಯಬ್ ರೈಸಾ ಅಲ್ಫಾಲಿಲಾ ಫಾತ್ಮತ್ ದಿಯಾನಾಯ ಹಕ್ಕು ತೌರೀಫಾಯಕ್ ಶುಕುರ್ ಅರಿಸ್ಕುರಂ ಮಿಫ್ರುಸತ್ಗಾ ವೇತವಿದಿ ಹಾರು ದೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ ಮಕಾಮ್ ಗಾ ಹುನ್ನೆವಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಸವ್ವಿರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಕುರಿಯರು ಮಶಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ತರಕಿಯ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫಾವಾ ಅಗು ನುಕುರೆವೆ ಪದ ಗಿನಗುನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಫಾಹಗಕೊ ವರಂ ಹಾಸ ಶುಕುರೆನ್ ಅರಿಸ್ಕುರಂ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಕೌಮಕಕ್ ಕುಳ ಹಿದುಮತುಂ ಮೀ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮತಿ ವೆರಿ ವೆದಾಶ್ ಔಕಮ ತಾಜಾಕಮ ಫೆಹಿ ಕನ್ನಮ ದಾಯಿಂ ವೆದಾಶ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜಾಯ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿಂಗೊಂತೆರಿ ತಾಲೀಮಿ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಫೀವ್ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ಕುರವಮುಂಗೆಂದವಾ ಅಘುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಶುಕುರರು ಕಮಾಯಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಹಮ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉನ್ನಾಯ್ ಏಕಿ ವೆರಿ ನಾಯ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯರು ಮಪ್ಪ ಹಟ್ಟವಾ ಸಮಾಲ್ ಕಂ ಫಾಹಗಕೊ ಎಫರಾಯತಕಂ ಹಕ್ಕು ಶುಕುರು ತಕುರಾರು ಕುರಂ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗುಡಿಗೆ ಮಿಯದ ಮಸೆಕ್ಕಿ ಕುರನಿ ಹುರಿಹಾ ಗೊಂಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಿರಾಕುರು ಮಫೋ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾ ಫಾವಾ ಕಾಮಯಾಬಿ ತಕುರಾರು ಕುರುಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕುರಮಂದ ಮಸೆಕ್ಕತಂ ಒತಿ ಸರಾಸರು ಧನವಸ್ ಅಲಿಮಗೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಹಾಸುಕೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಮಂಗೆಂದವನಿ ಎಮ್ಮೆ ಎದೆವೆ ಇಜಾಬ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಹಿ ತೆರುವುಮಕಿ ಎಬೆ ಫುಳಂಗೆ ಎಂಗ್ ಅಮಾಜ್ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಪಿಟಿಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಬೆದರಿವರಿನ್ ತೆಮಿತಿಬ್ಬೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕುರಿಯರ ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆಂ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಕುರೆವುಮುಗೆ ಅಜ್ಮುಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೋಜಫುಂಗೆ ವಿಸ್ನುಂ ಹುರಿ ಅಮಾಜ್ ವಾಸುಮ ಗದಾಳ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ದರಿವರುನಕಿ ವಿಸ್ನುಂ ತೂಣು ಗಾಬಿಲ್ ಕುದಿಬೈ ಎಹೆನ್ ಕಮಂ ಫರಾತಿದ್ದೆಂ ಎಹೆಂ ಬೆಲುಮೆನ್ನತಿ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಅಮಾಜ ದಿಮಾ Ini
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sharafuddin School is it the principal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharafuddin School. Sharafuddin School. Sharafuddin School ke alwali ingat keras dua kali besar awal kali besar hasta benar ada awal දැන් මේ රිපෝට් එක සලුවන් මන ෆාහගවෙන් දිය ගොත නවර්ස්තේ කනුවද එයි අඩ්ඩිහාගේ අහරතවගේ තෙරේගා උපෙදුණු අතොල තාලීම් මර්කස් වෙස් මේ ස්කූල්ගේ තාරිඛ තෙරේ මිහර් වදිෆා එහෙම අර ෆක්රුවරි ස්කූල් අදි එවර බඩ මේ ස්කූල් ෆක්රුවරි වී මාලෙන් බේරුගා සෙකන්ඩරි ෆෙම්වර කියවාදේ සානවි ස්කූලේ දිව රාජ්‍යයේ රෂෙග්ගා එම්මේ ෆොරතම කෑම්වි ස්කූල් මි කන්දිමා කුරි ගතුන් මේ ස්කූල් නුවදිහ දෙවනා හරුගා අලවන් හඳාමණි ಫೆಬ್ರವರಿ මහුගේ දෙම රිපෝට් එක සවහක හකන්නේ එන්නමස් හොළුවුන්ගේ මාසෙක් අලුගොಂಡ වෙස්මිතාන්ගේ ඇස් දොස්කන්ඩ වන්දේ මාසෙක් කරන් ජෙහුණු එෆොරසත් ලිබුණු එයි නුවදිහ එවනා හරසුර ෆෙෂිගෙන් නුවදිහ දෙවනා හරුගා ස්කූල් හුළුවි නිමෙන් දෙවස් කෑගණකන් හෙන් උලවුණු එකේ කංකම් ගහම් එහෙම මිතන් ශරෆ් වෙර තනගේ ගොතුගා වී එස්සව බේයි අනක අලුවන මිතන මේ ආදෙවුණි මිකහල ජල්සායගේ බෑවරි වුමක් ඒක 30 ෆස්වරකන් අහර ෆහුන් එහෙම අලුගොಂಡ ලිබුණ කියාබොඩ් ශරෆත් තෝමි අලුන් ගබුල් කරණි ශරෆුද්දීන් ස්කූල් අලුවන බර බොඩ් ශරෆත් දෙබෑෆකම් අනක එජෙන්ඩා බලාලීම අලුවනන් එබ ෆෙනේ ශරෆ් වෙර මෙහුමානගේ හයිසියතුන් අලුන් බෑවරි වම් වෙස්මිවි එහෙම වරස් බොඩ් ශරෆ් අලුවන ලිබුණ ඉංගාත දැන් මේ ස්කූල් ශරෆ් වෙර ස්කූලක වාකන් අලුගන්න දෙම්මේ ෆාහගවි එකම කුරින් ෆාහගවි ෆනෙක්කම රිපෝටුන් අලුගන්න ෆාහගවි කම දන්නවාලංග මේ ෆරතන්ස් බේනෝ මේ ෆොරසත්ගා අලුගොන් මේ බුණණි සයන්ස් ගේ මාද්දාත කුදින් කියවන් ශවගවරකන් හොන්නලෙ කුඩේ එකමකු මේ ස්කූලුන් දෙහස් ෆාන්ස්වීස් වන් හරුගේ රිපෝටුන් අලුගන්න ෆාහගවි ගොතුගා දිවේ රාජ්‍යයෙන් එවන හොදාෆි දෙමාද්දායකෝ තිම්මන මාද්දායකුන් දෙවන හොදාෆි කොංකා මාද්දාතයකුන්තෝ මි දෙන්නේ විකා දායරාගේ මාද්දාතකෝ එහෙනම් ෆරතම සලවන්න හම මේ ස්කූල්ගේ ශරෆ් වෙර කම මෙදුගා එච්ච දන්නවාලර විවාහක ෆාහ කොල්ලා නියතම් අසරි බහ සාබස් කුදින්නක් අදි එමසෙක්ක කොරෙවි හීවාගේ මුවසෆුන්නා එම්මහා මුදරිසුන්නා හුරිහා බේෆුලුන්ගේ මසෙක්කෙන් එයි අදි හඳාන්නතාලුන් එක්ගොත් කවස් එකශේගන නුවේ බෙලිනවරින් ඒ කාමියාබ හෝදෙවම කුදින්න කොද්දෙවි මසෙක්ක අදි කුදින් ඒ කාමියාබ හෝදන් කොෆ ඔන්නාන මසෙක්ක ඒ කිතම දුවහෙගේ මසෙක්ක හැම්වීම අදි සෙෆාර අස්සරි බස් එකම රද්දු කරා ආද අලුවන් වාහ දක්කන්
ಫಶಮುಂ ಅಳಗೊಂಡು ದನ್ನವಾದಂ ಬೇನು ಬಣಿ ಆಮುಗತೆಗ್ಗ ಮಿಕಾಲ ಜಲ್ಸಾಯಗ್ಗ ಶರಫೆರ್ ಮೆಹಮಾನಕು ನುಕುರಾ ಕಾಲ ಕಮೆಕ್ ಹೊಗ್ಗೆ ಗತ ಏಯ್ ದನ್ನವಾದಂ ಬೇನು ಬಣಿ ಸುವಾಲೆ ಎ ಸುವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬೆಸ್ ದೆವ್ವುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಎದೆಂ ವರಬ್ಬೊಡ එකමක අයිපොල් හිල්ලවාද බෑග මේ රද්දුවනේ කුදින්න මිස්වාල් මෑගනක ඉංගත හිත කුදින් තෝ මි ෆායිත්වී හෆ්තාග තෙරේග මි ෆායිත්වී හෆ්තාග තෙරේග ස්කූල්ග කියවාදේ ෆොතෙන් නූන් එහෙම් ෆොතේ කියවි හිත කුදින් තෝ කියවි අයි හිල්ලාදාගෙන් අලවන දකල් දෙල්ලා හිත කුදින් කන් අලේ ස්කූල්ග කියවාදේ ෆොතෙන් නූන් එහෙම් ෆොතේ එම්මෙ කුජ්ජෙ එකොළොන් අදියෙන් ඇ ෆෙනිජ්ජෙ දෙයි තිංගෙ වර ෆෙනිජ්ජෙ කොච්චෙත්තු අලවන් මෙන්න මීගෙන් දක්කා දෙනි දක්කා දෙ එකච්චකි අලුවන් නොදන්නවන් දවිත වකි ෆොතෙක්ගේ වාහකේ අලම දෙන්නේ ෆොතෙක් කියවි කුංකුජ්ජෙන් හෙయ్యే අලුවන් මගේ කුරිමතිග ඇබේ වර මුහිම්මු ෆොතේ අබදුස් ඔන්න ෆොතේ කීර්ති ගුරුවන් ගස් කියවම්ගේ ෆුර්සත් නුනිබනි බානෙක්ක නුනියා එහෙම ෆොතකුන් හොසකණ කියවීරෝ ෆෝනුන් කියවීතේ අයින් නොනගී බා ෆෝනුන් කියවෙස්වෙස් අද ඩිජිටල් ෆොතකුන් කියවියස්වෙස් හම ෆොතෙක් කියවියා වානේ ෆොතෙක්කම එකමක අලුවන් මේගේ මානකුරි හම හගීගතු ගස් කරදාස් ෆොතක් එහෙන්නමස් ඩිජිටල් ෆොතාස් එකුග ෆොයික්කියුන් එයි වර මුහිම්මු කමකේ අලුවන් ති හුරිහා කොදින්නක් ඉල්තිමාස් එබ කුරමේ එම්බේ ෆොරතම කමක ෆොයික්කියන් එහෙන් දන්වම් බේ එවර මුහිම්මු කමේ එයි ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಕ ಅಳವನ್ ಮೆಂಗೆ ಅತುಗವನ್ನ ಫೋನ್ ಉನ್ನ ಅಳವನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೆಂಗುಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉನ್ನ ಹುರಿಯಾಚಕುಂ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ವದವೆ ವದೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಕುಂ ಅಳವನ್ ಮೆಂಗೆ ಕಿಯಮುಂ ಎಬ ಗೆಂದಂ ವರಗಿನ ಎಚ್ಚೆ ವರಗಿನ ವಗುತ ಅಳವನ್ ಮೆಂಗೆ ಹೇದ ಕುರಂ ಅಳವನ್ ಮೆಂಗೆ ಸೌವಿಸ್ ಗಡೀರುಗೆ ತೆರೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗ ಎಯಿ ಕಿಯಾಶಾ ಎಚ್ಚಿ ಬಲಾಶಾ ಎಕಾಕಂತತ್ತವ ಕುರನೆ එකමකු ෆොයික්කියුම්ගේ ආද එයි අලුවන් මෙන් අශගන්නන් ජෙහේ ආද එක්කමන් අලුවන්ට ෆෙන්නාති ඒවාක දන්නවාලිමි සබබ දන්නවන්තෝ සබබකි අලුවන් මෙන් ස්කූල කුදින් ගෙනස්ගෙන් අලුවන් මෙන් මෙ කුරා මසක්කතකි මි බදලුවමුන් අන්න දුනියේග අලුවන් මෙන්න බදලුවමුන් අන්න දුනිය බේනුම් වා ගොත කුරවිදාන කමෙක්කමා මෙදුග මිහාර ඉල්මරින් එබ සුවාලු ෆත්තා නේද ඒ ස්කූල් තවක අලුවන් මෙන්න මේ කියවා දෙවෙනි වකි කරිකියුලම් මේ හදාගෙන ඒ කරිකියුලම් ෆාස් කරන් ජෙහෙ ගොතක ෆාස් කොග්ගෙන් අලුවන් මෙන් කියවා දෙමුම් ගෙන්දනි ඒකන් කුරවිගෙන් දායිරු ෆයිනලි ඒගේ නතිජා නොකුන්න ඒරු අලුවන් මෙන්ගේ දුනියේ බදලුවමුන් අන්නලේ අවස්කම ඒ දස්කුරි හුනර තම්මි ඔන්නනි අලුවන් මෙන්ගේ දිරිවුලුම්ග අලුවන් මෙන්න බේනුම් කුරන් එහා මුහිම්මු නූන් එච්චක වෙෆා බයෆාර එහෙම වීම මේ වාගතකි ස්කූල් තවගේ බේනුම් අලුවන් මෙන්නගේ බහිෆේ බායේ ඒ සුවාල් ඉල්මුවරින් මිහාර උෆද්දමුන් ගෙන්දනේ ස්කූල් තම් මිගොතක් අලුවන් මෙන් ෆන්ක්ෂන් කුරන් මුන් ගෙන්දම් වී හෙయ్యේ නොනිය ඒ වරබොඩ බදල්තකේ ගෙන්නම් වී හෙయ్యේ මිසුවාල් අලුවන් මෙන්න කුරවේර අලුවන දෙන්නවෙන් ඔති එහෙම රංගල වාහකයේකේ ඒ බදල් අලුවන් මෙන් ගෙන්නන් එවජේ හේය එහෙන් නොනියා මිහා අවස් අවහ බදල්වමුන් දා දුනියේග්ග අලුවන් මෙන්න උලේන ගොත උලෙවේන ගොත අලුවන් මෙන්න හුනර හොදුමකි එයි කුරවේ කමකන් නුවුම් බරක් ගාතේ එහෙම වීම මේ දන්නවාලි අස්ලුග එව ජෙහෙයේ කියුමුගේ ආද අලුවන් මෙන්ගේ දරිවරුන්ගේ කිබෑග අශගන්නවා එහෙන් ගොතක දන්නවාකම වණීවියා හඳනග හොන්න ගොතක දන්නවාල වෙත බලන ඉංගත අලුවන දස්කුරන් දස්කොද්දෙන් එබ ජෙහෙ කුදින්න නේද මෙර දස්කුරා කන්නු හුසකනි වේකේ දස්කුරන් දස්කොද්දෙන් අලුවන් මෙ කුදින්න
ඒරුම් හගීගතුග අලුගොන් මෙන්න තිබේනි කුදින් තම්රින් කුරයිෆා දුනිය බදලුවමුන් අන්න ගොතක් හේනිගෙන් අලුගොන් මෙන් බේනුම්වා හුනරා කාබිල්කන් එකුදින් හෝදා ගන්නන් තයාර කොතේෆා එම අලුගොන්ගේ දේවන ඉල්තිමාස් නියත දේවන ඉල්තිමාසකි කුදින්න දස්කුරන් ස්කූල් තහුගා දස්කොත් දෙවුන් වරබ්බඩන් එදෙමෙ අදි හැම යාකොම් මේ ඉල්තිමාස් එබ රද්දුවේ අලුගොන් මෙන්ගේ බෙලිනිරින් වෙස් බෙලිනිරින් කරවා බොඩ මසක්කත වෙස් අලුගොන් මෙන් මිහදාගොතකි ස්කූල් තහුගා ගෙනස් කුදින් ක්ලාස් රූම වද්දාගෙන් කුදින්න එච්චි උංගන්නා දෙනි දූකොල්ලීම අලුගොන් මෙන්ගේ බෙලිනිරින් වෙස් අනෙක්කා කරවා කමකි ಟೀಚರುನ್ನ ಬೆಲೆನುವರೆಕಂ ಎಫೋರ್ಡ್ ಕೊರೆಬುಣ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಅಗೆ ದೆವ್ವಾಗೆನ್ ಟೀಚರುಂ ಹೋದ್ದವಾಗೆನ್ ಕುದಿನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ದೆವ್ವನಿ ಹಮ್ ಏಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೈತ ಮಿ ಕುರಂ ಗೆಂದ ಕಮಕಿ ಅಳುವನ್ ಮೆಂ ಎ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ನತೀಜಾ ಕಮಿ ವಿವನಿ ಮಾಧ್ಯಾಯಕುಂ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಎವನಿ ಮಾಧ್ಯಾಯಕುಂ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆನ್ ಎವ್ವಣ ಮಿ ನತೀಜಾ ತಂ ಹೋದು එකන් අලුවන් මෙන් මි කුරණි එකමකු දස්කුරන් දස්කොත් දෙවිජ්ජකම බණේවියා නෝනි අලුවන් දන්නවානේ එකුජ්ජයක් මේ බදලම ගන්න දුනියක උලවෙන ගොතෙක් වරන්න ඕන්නාන දෙවන ඉල්තිමාස ෆහුගා අලුවන් බලාන ඉංගත අලුවන්ගේ प्रिंसिपल अलोन देवापति 10 मिनट अलोन बदानंगे वगुत के तेरे फेते तो इंगे तो हन्ना मसालोन दन्नवा होरे बे वाहगत दन्नवालान मे देंग अलोन दन्नवालम बेनवा अने वाहके की දෙම්මේ අලුවන් මන් රිපෝට් um වෙස් වෙනුණු ගොත මේ ස්කූල් ගේ මොටෝග වරබොඩ සමාල්කම දෙයිෆයි බයි හගීගතුග අඛලාග් රංගල කුර්ම රංගල මෙනස් කුදින්ගේ කිබෑග හුරුම ඒ වර මුහිම්ම කම හගීගතුග අලුවන් මේති ගුළුවාලම් බේනවනේ තංකොල කුරුකො දන්නවම් වෙගෙන් ඉංගත මේ අඛලාග් මෙනස් මීහුන්ගේ කිබෑග එම්මේ ರಂಗಳಂಗ ಅಶಗಣ್ಣಾನ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕಂಬ ಅಳುಗೊಂಡ ಗಬೂಲ್ ಕೊರವೆ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ಈ ಗೊತ್ತಕಿ ನಮಾದು ಕುರು ನ್ಯಾದ ಏಯ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆಕ್ಕಮ್ಮ ಅಳುಗೊಂಡ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಗೊತ್ತಕಿ ಅಳುಗೊಂಡ ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಸವಬಕಿ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಗಣ್ಣಣಿ ಬಾಜಾರಗ್ ಗೊಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವೆ ಮುನಿಯಾ ದೊಣ್ಣ ಮೆಷಿನ್ ಖಾಲೆ ಇಚ್ಚೆ ಗಂಫಿಯಾ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಂಗೆ ಬೆಲಿಬೆ ಏಗೆ ಯಾಕೋ ಏಗೆ ऑपरेटिंग मैनुअल एता ए उफद्दि मिहान नुंतो एंगेनी एति ऑपरेट कुरान गोता एकह कंत तक्कुरन वीगै बुनेदे अलुगोन में मी इंसानु उफद्देवी अल्लाह ताला अंगवणी नमादकी हुरिहा मुंकरातकुं दुरुकोद्देचिके एम कोचकुंतो एम रंगलो अखलाग होदेनी ನುಬ್ಯಾಕಂತತ್ತಕ್ಕೊಂದು ದುರ್ವೇಗನ್ ಹೊರಗೆ ನೋಂತೋಯ್ ಕಂಬಾನೆ ನುಬ್ಯಾಕಂತತ್ತಕ್ಕೊಂದು ದುರುಕೊದ್ದೇನೆ ಎಚ್ಚಕಿ ನಮಾದು ಅಳುನ್ ದಂಡವಾಲಂಗ್ ಅಣಕ್ಕಾಶ್ ಸುವಾಲಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಅಳುವನ ಗಡಿಯಂಗೆ ಬಲಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇ ಸುವಾಲಂಗೆ ಬ ದಂಡವಾಲಂಗ್ ಕಿತಕ್ ಖುದಿಂಗ್ ಮಿರೆ ಇರೋಸನು ಫಹುಂ ಫರುಲ್ ನಮಾದೆ ಕುರಿ ತಂಕೊಳ ಗಿನ ಖುದಿಂಗೆ ಬ ಫೆನೆ ಅಯ್ಯಂಗು ಫುಲ್ಲಾ ಫುಟ್ಟ ವಾರ ರಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ei maghrib namadu alwan menna wagut jehijje ege fahun isha namadu wagute bay kitamme request kuran ehema namadu koggen alwan men ayya ei rangalu kame den alwan dannawalam beenamwa ane wahakeke namadu alwan men kuranu bakantattakon alwan men ekiba koddeye eba adiwe sehin kame alwan men kuranu bakantattakon alwan men na ekiba wevene gote dannawalam beenamwane ඉස්නගෑගෙන් කංකමුග උළුන් යත කංකමුග ඉස්වෙ තිමා මීහා උළුන් අලුවන් මෙහෙම්මි දන්නවාද සවබකි කොම්මෙ කම්බෙක් ගයිස් ඉස්වෙ උලේ මීහායක් එහෙම් මීහුන් වර බොඩ බලමුන් ගෙන්දාන එමීහාගේ අමල්තක එමීහා කංකුරණී රංගලත්තෝ එමීහා කංකුරණී ගෝස්කොත්තෝ වර බොඩ බලමුන් ගෙන්දාන ඒ බලමුන් ගෙන්දීමුගේ නතිජාක වාන ගොතකි ಕುಜ್ಜಕು ಮಿಸಾಲಕ ಮೇ ಜಮಾನುಗೆ ಇಬಾರಾತುಂ ಬುಣಾಕಮ ಬಣಿವಿಯ ಮಾ ಗಟು ಮೀಹಕಂ ಹೆದೆಂಬೆಗೆ
යත ගට මීහකන් හෙදෙම් වෙගෙන් නුවත ගද මීහක වාම් වෙගෙන් නුරංගල කන්තත්ත කොල්ලාන එකම එගොතන් ඒ කොල්ලා කන්තත්තවගේ සවබුන් එමීහා එයි ඉස්මීහෙක්කම බණීවියා එහෙම් මීහුන්ගේ කුරිමතිග ඒනගේ අගු වෙට්ටේනු එකම් රංගලක්කන් කුරෙවමුන් දාකම බණීවියා ඒනගේ අගු එහෙම් මීහුන්ගේ කුරිමතිග දානි අරමුන් හම එයා එකුග ඒ අගු අරමුන්දා වරකක් එමි එකුජ්ජෙක්ගේ නෆ්සක් ඔන්න ඉතුබාර දානි ඉතුරු වමුන් ඉතුරු කන්තත්ත හොග ඉස්වේ හරකායත්තරිවුමක් මගු ෆහිවමුන් දාන එහෙම අලුගොඩ එදෙනි හුරිහා කුදීම් වෙස් හම ස්කූලුග හිඟා කමකස් අදි ජමාතුග හිඟා එහෙන් කමකස් එකමෙක්ග ඉස්වේ රෝලෙන් අදා කරවෙන් ඔයිකම වනීවියා ඒ රෝලෙන් අදා කරවේතෝ බෙලුම් යත ඒ අලුගොඩගේ තිම්බන ඉල්තිමාස් දැන් නමාද්ගේ වාහකාලුවන් දන්නවා අලුගොඩ යකන් ඉල්තිමාසෙන් නොකරන් ඒ අලුගොඩ බර මා මතින් අල්ලාහ් තාලා හයින්ගුඩ මතින් යති අංගවා එකන් කුරන් ඒ මුන්කරාත්තකුන් එකිබාවෙන් උල වෙන ගොතේ විදාල එහෙම ඒ අලුගොඩගේ කමෙන්නු එහෙන්නමස් ඒ එකන් ඔයිකයි දැන් අලුගොඩ මෙහර වගතු ජෙහතියක්ස් කොන් අලුගොඩ වාහක නිම්මාලම්ගේ කොරින් අලුගොඩ දන්නවාලම් බේනුන් ඒ වාහකේ මේ කොබතෝ ෆේල් වුමකි හමකුන් ෆේල් වුම් කොබතෝ ෆේල් වුමකි එයි තිමා අමිල්ලයක් තිමා ෆේල් වෙජ්ජකම ගබූල් කරො ගබූල් නුකුරහා හින්දෙක්ගා තිමා ෆේල් එන්නුවේ එහෙම් බීමා ෆේල් නුවානකම බලාගෙන් මසෙක්කෙක් කරන් වී කුරියෙන් ඔය තාංග අලුවන් මේ දෙන්නේ විහෙන් දිරියුල මෂා අදි ආඛරත බේනම් බාන කංක ආඛරේ බාජ්‍යවර කර්ම බේනම් බාන කන්තත කුරවේත බලන් මේ අලුවනගේ දෙම්මේ රිපෝටම් ෆෙනු ගත වර ගින කුදින් මිහාර තිබේනි අඩ්ඩු හයි ස්කූල් ග හෙන්නෝනියා කොම්මසෙහෙන් මති ශානවි මරහලාග කියවාදේ 11 12 කියවාදේ කොම්ම ස්කූල් එක මිහාර මෙතන මේ වනතල් ලිබම් දාක්කුදින් එකුදින්න ખાસක දන්නවා බෑනම් වනි ගදාලා මසක කුර භාෂ දෙම්මෙ මි දන්නේ එහෙන් ෆේල් වුම කීයේ ඔයි කමෙන් නෝනේ තිමන්න ෆේල් වාන කම තිමන්න ගබූල් නුකුරහා හින්දෙග්ග ෆේල් නුවේ මසක කොෆියා මිහිර ෆෙන්නනි නුතෝ මිතාංග බෑවරු ඉනම් mi inam tam mire tikudinna libemun dairu warang ufawe etam balang adi mitanun wangiru e fenunu manjarta balang warang ufa libunu hita hituga warak hituga jehuni kenun ingato hituga warang ihsasta kulun alun hitan eri අලුගොඩ බේරුම් ෑ මීහක මීහුසා සන්නයිරු බෙලෙනවිරින් දක්කින්න බානත අලුවන ජගින් වරං උපාවාන එත ඒ උපාවරිකන් අලුවන් මෙන්න මේ ගෙනස්තනේ කුදින් මිතිබ ෆෙන්නනි මිහාරෝ 11 12 කියවා මරහලාග ගෙන කුදින් මිතාංග තිබේනි මිහාරෝ එකුදින්න 11 12 ರಂಗಳು ನತೀಜಾ ಹೋದಾಗೆನ್ ಮಿಕಹಲ ವಣತಂ ಹೋದೀಮ ಲಿಬೆ ಇನಾಮ್ ಮಿಹಿರ ಹುರಿಹಾ ಇನಾಮ್ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಮವಾವರವರೆ ಮಾ ಬೊಡು ಎ ಇನಾಮ್ ಗುಣೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾದ್ದಾಯಿನ್ ಎ ಸ್ಟಾ ಹೋದಾ ಫಿಯಾ ಲಿಬೆ ಇನಾಮ್ ಗುಣಾಲಾಣೆ ಮಿಲಿಯನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಹಾವರ එකන් එබ කුරවේ ngata ei warang agbodu inam tam mideni adi hamma ya ekko school tan hingumata ya kharadwes kurewe mun ebade mi huriha kamen hingamun midani asluga ekan kan egota kuran dive rajyege siyasat khandala faratakun egota khandala ekan hingamun dati enkama ekko alugonge wahaka nimmalamun alugon beenun
ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ ಸಾಫ್ಕೊ ಶುಕುರ್ ಹಗ್ವಾ ಫರಾಯತ್ತಕ ಶುಕುರ್ ರದ್ದು ಕೊದ್ದೀಫ ಒತೀಮಾ එකන් තකරාරු කොල්ලුමා එක්කෝ සරකාරුගේ ඉජතෙරි බේෆුල්න මිකංකම්ගා එකියකි රෝල්තන් අදා කොරබම ගෙන්දවා බේෆුල්නෂා අධි ખાસකෝ මේ රශුගේ මේ ස්කූල්ගේ බෙලින්වෙරිනෂා මුවස්සෆුන්නෂා අධි එම්මිහා කුදින්න කුරා මසෙක්කතට්ටකා ශුකුර් තකරාරු කොල්ලාගෙන් අලුවනුගේ වාහක නිම්මාලන් අලුවන් බයන වරගෙන වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಗತಿಯ ರೂಹಿ ಬಸ್ ಫುಳುತಕ ಇಬ್ಬರು ದೆಬ್ಬುಮುನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಸರಾಸರು ಮಗೆ ತಕ್ಕುವ ದೆವ್ವಾಫಿ ದಂಡವಂತೋ ಹೋದಾ ಕಾಮಿಯಾಬ ಸಮಾದಕಂತೆವಿ ಅಗುವಜಂ ಕೊರವಿಗೆಂದಣಿ ಫುರಿ ಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಅರುತ ಫಾಹಗಕ ಇನಾಮ ದೆಮ್ಮು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಇನಾಮ ಹಕ್ಕು ದರಿವರುಂಗೆ ನಂತಂ ಇವುದಾಂ ಕೊದ್ದೆಮ್ಮು ದಂಡವ ඉනාම් ලිබේ දරිවරුන්ගෙනන්ත උලාන් කුරැපුමගය බෑනුම් කුරාණේ ඉංගිරේසි බස්කමුගය තන්නවම් ಇನಾಮ ದಿನಮಂ ಹಾಸ ಕೊರವಿಫಾವ ವಕುತುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತಿಗೆ ತೀಮ್ ಗೌಮಿ ರೂಹು ವಜನಿ ದೋಬಿ ಮಿಶಾರುಗೆ ದಶಂ ಹುಷಾಳದೆ ಹುಷಾಳುಮೆ ಫೆನಿವಡಾಗಣ್ಣವಾಣ The distribution of prizes to the prize winners 2024. Prize winners of grade 9 2024. May I kindly request Principal of Noorani School, Ms. Fatimat Hafsa, to distribute the prizes to the prize winners. Madam. Class prize and general proficiency prize Aminat Zara Zarir 9A. Subject prize in mathematics Izu Abdullah 9A. General proficiency prize Aishat Ziva Nizad 9A. Subject prize in English as a second language and subject prize in travel and tourism Aminat Nahwat Nasir 9B. Class Progress Prize Muhammad Zain Abdullah Zahin 9B. Class prize
General Proficiency Prize and Subject Prize in English as a Second Language, Muhammad Abin Ibrahim 9B. Class Progress Prize and Subject Prize in English as a Second Language, Mariam Luha Nazmeen 9B. Subject Prize in BTech Art and Design, Mariam Desha Hussain 9C. Subject Prize in BTech Art and Design, Aishat Raina Afzal 9C. Subject Prize in BTech Art and Design, Mariam Sadaf Ahmad 9C. Subject Prize in General Proficiency Prize, Musab Zaid Ali 9C. Class Prize, Subject Prize in English, Subject Prize in English as a Second Language, Islam, Biology and Honor Listed Award, Muhammad Arin Arif 9C. Subject Prize in English as a Second Language, Aishatlin Ali Salim 9D. Thank you, madam. May I kindly request the Secretary General of Addu City Council, Mr. Imad Saleh, to distribute the remaining prizes to the prize winners of grade 11. Sir. Class Prize, Subject Prize in Islam, Subject Prize in English as a Second Language and Honor Listed Award, Fatimat Anum Muhammad Nasim 9D. Subject Prize in English as a Second Language, Hassan Mishal Ali 9D. Subject Prize in English as a Second Language, Ali As Nabil 9D. Subject Prize in English as a Second Language, Eva Sharif 9D. Subject Prize in English as a Second Language, Mariam Zana Zameen 9D.
Subject prize in BTech Art and Design, Muhammad Raim Ibrahim Nasir, 9E. Subject prize in English as a second language, Hassan Fahim Nasir, 9E. General Proficiency Prize, Subject Prize in Islam and Subject Prize in English as a second language, Muhammad Rahim Ahmad, 9E. Class Prize, Subject Prize in Islam, Mathematics, Biology and Honor Listed Award, Ibrahim Agil Ahmad Zahir, 9E. Subject Prize in English as a second language, Ibrahim Shanif Hashim, 9E. Subject Prize in English as a second language, Mariam Isa Nizar, 9E. Subject Prize in English as a second language, Aishat Shayan Suhail, 9E. Subject Prize in Islam, Divehi, Biology and Computer Science and Honor Listed Award, Muhammad Nauhan Nasir, 9E. Thank you, sir. Congratulations to the prize winners. Prize winners of Grade 10 2024. May I kindly request Principal of Hitadu School, Dr. Abdul Latif, to distribute the prizes to the prize winners. Sir. Subject prize in English as a second language, Ahmad Aki Naim, 10B. Class Progress Prize and Subject Prize in English as a second language, Ali Alim Ahmad Nasir, 10A. Class Prize, General Proficiency Prize, and Subject Prize in Islam Divehi and English as a second language, Muhammad Rakin Taif Majid, 10A.
Class Progress Prize, Ahmad Shius Sharif, 10A. Class Progress Prize, Muhammad Yusuf Ramzi, 10A. Class Progress Prize, Mariam Leen Shihab, 10A. Subject Prize in BTech Sport, Mariam Ulya Nasim, 10B. Subject Prize in English as a Second Language, Fatimat Anjum Nisham, 10B. Class Prize, Honor Listed Award, and Subject Prize in Islam Divehi and English as a Second Language, Shahama Sawad, 10B. Subject Prize in BTech Hospitality, Muhammad Zian Zahid, 10A. Class Progress Prize, Muhammad Marzouk Musad Abdullah, 10C. Class Prize, General Proficiency Prize, Class Progress Prize, and Subject Prize in English as a Second Language, Muhammad Alsan Wasim, 10C. Subject Prize in English as a Second Language, Fatimat Malsa Shani's, 10D. Class Progress Prize, Aishat Juda bint Hussein, 10D. General Proficiency Prize and Class Progress Prize, Luayu Sharif, 10D. Thank you, sir. Prize winners of Grade 10 2024. May I kindly request former principal of Sharafuddin School, Mr. Hussein Musawir, to distribute the remaining prizes of Grade 10 to the prize winners. Sir. Class Progress Prize, Ahmad Shahum bin Hassan, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Aishat Aimal Asim, 10D.
Class prize, general proficiency prize, and subject prize in mathematics, Muhammad Alvin Ishaq Saleh, 10D. General Proficiency Prize, Class Progress Prize, and Subject Prize in English as a Second Language and Computer Science, Ike Muhammad Riaz, 10D. Class Progress Prize and Subject Prize in English as a Second Language, Fatimat Kausar Hussain, 10E. General Proficiency Prize and Subject Prize in Islam and English as a Second Language, Asiat Adfa Rashid, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Ismail Izyan Muhammad Saudi, 10E. General Proficiency Prize and Subject Prize in English as a Second Language, Ismail Mais Ahmad, 10E. General Proficiency Prize, Fatimat Zafar Ziad, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Mathematics and Computer Science, and Honor Listed Award, Anam Ibrahim Musa, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Maisam Mahloom, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Gina Jinah Rashid, 10E. Class Prize, Honor Listed Award, and Subject Prize in Islam, English as a Second Language, Economics and Biology, Jim Muhammad Nasir, 10E. Subject Prize in English as a Second Language, Asiat Ana Adil, 10E. General Proficiency Prize, Subject Prize in English as a Second Language and Mathematics, Muhammad Yanil Hamid, 10E.
Thank you, sir. Congratulations to the prize winners. Special prizes awarded to Uniform Groups 2024. May I kindly request Deputy Commander Lieutenant Colonel Muhammad Nilam to distribute the prizes to the prize winners. Sir. Special prizes awarded by the school to the cadet with the best academic performance and to the best all-round cadet. Fatimat Kausar Hussain, 10E. Special prizes awarded by the school to the bandsman with the best academic performance and to the best all-round bandsman. Aishat Juda bint Hussain, 10D. Special prizes awarded by the school to the scout with the best academic performance and to the best all-round scout. Muhammad Rakin Taif Majid, 10A. Special prizes awarded by the school to the girl guide with the best academic performance. G. Muhammad Nasir, 10E. Special prizes awarded by the school to the best all-round girl guide. Fatimat Rania Ali Hilmi, 10C. Special prizes awarded by the school to the best all-round girl guide. Asiyat Ana Adil, 10E. Thank you, sir. Congratulations to prize winners.
ජයගේ ගොතුන් දිවෙහින්ගේ කිබෑගා හවයා එම්මෙ මුගද්දස් එන් උන්සුරකි ගෞමීරු මිසබබා හුරේ දිවෙහින් ගබූ කුරා එන් හකීගතකි ශහ්සියතෙන් හුරි ලොයිබ්බකි අදි ආරුලා වෙස් ලොයිබ්බකි فقرا شرف رباركي قومي لو بكم ايكو දිවෙහින්ගේ හිතුගේ නිදාක වෆාවනි قومدرن تا ಹುರಗೆನ್ನೆರು ಹಮದಿರೆ ಅವು ದಾನಗೌಮಿ ಲೋಬಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ಮಿದಿಗೆನ್ನೇದಿ ಮಿದೆನ್ನವಿಗೌಮಿ ರೂಹ ವತನಿ ಲೋಬಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗ ಆಲಾಕುರ್ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದ ನಿಶಾನಕಿ දන්නවන්තෝ දිවිහිදිදාගේ කුලතකුන් අලුගඩුමෙන්න දිවිහින්ගේ කෞමියතුගේ මාගඩුව සාස්ත රම්සු කොද්දේ රාජ්‍යගේ අමාන්කම හිෆ්ෆසේහකන් ලිබිදිනු මට්ටකයි කොප්පුගේ මීනන් කමට්ටකයි කාබෆාන්ජෙ වඩාගෙනවෙ කුරුබානීගේ මතිවෙරිකන් වසන් කුරෙබ්බේ අධිකීත්තෝ දිවිහි කෞමියතුගේ එම්මෙ මුහිම්මු රුකුණකි ಮಾರ್ವೆಗೆನ್ವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗನ್ ಸಾಫ್ ಕೊಬ್ಬುನೆದೆ
ඉස්ලාම් දීනකි දිවෙහි කාබෆන්ගේ කිබාගා ගෞමී රූහු වශගෙන්නවි මස්දරු ශක්කෙන්නේ දිවෙහි ගෞමු මිනිවන් ගෞමෙක්ගේ ගොතුගා අලුගණු මෙන්න හමය ෆෝරුවාදිනි ඉස්ලාම් දීනුගේ තරහමතිගා කාබෆන් කුරෙබ්බි බුරමසක්ක පුරුන් එහෙන් කමුන් දිවෙහි ගාමු දෙක ලෝබිවා කොම්මෙ ෆරුදෙක්ගේ ගෞමී එම් වාජිබකි කාබෆන්ගේ සිකුරා ආකුරුන් ದಿವೆಹಿ ಕಾಬಫಾನ್ ಅಳುಗನು ಮೆನ್ನ ಭಾರತ ಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಆಗಬಡು ಜೌಹರಕಿ ದಿವೆಹಿ ಬಾಸ್ ಮಿದನ್ನೆವಿ ದಿವೆಹಿ ಬಹಕಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತ ಕಮುಗೆ ಸೇರ್ರು ಮಿನಿಮಂ ಗಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವೆಹಿಗ ಮುದ್ದೆಮೆ ಉತ್ತಮ ಕೂರ ದತ್ತು ಏ ಪಾಟಿ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಫಹುರು ಕಮುಗಾವ ದಿವೆಹಿ ಬಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಸ ಎಲ್ ಬಹಾ එහෙන් කමුන් قومي روح ديرمغا أدي قومي لوبي آلا كرمغا ديوهي بس كوريار ويدمي هتما غدا على مسكي كورانشه ديوهي باسمي وانتي فخرك fannu tadiru ama adabigatun darivarun foni foni diveri basi mativeri fakhrakahum eki fannu tadiru ama adabigatun darivarun akuremmi fadaikamun Miniwango teka mihen Fakhreka mawi hadang Amalum ikandak kamun Mika mafikuru kollama Iturabahu sollahum Fani fani diveri basmi
ඉස්කෝලක එංගමාදකි දිවෙහි මිනිවංකන් එකක මච්ච බිනාවපාවා කෞමියතුගේ බහාතක් කුරියරුවා ආඩා කුරුම් දරිවරුන්ගේ හිතකුගා කෞමී ලෝපි උෆෙද්දුම් වතනී කුළුන කායිම් කුරුම් මිකමට්ටකා කුරවේ එම්ම සක්කතකි මීහා මීහකන් හදාද මදරි අඛලා ගොදස්කොත් දිනුම් ආද ඉස්ලාමී කිව්ගණ්ඩුගා දරිවරුන් තරබියත් කුරුන් හරුදනා ශහ්සියත බිනා කුරුමුගා ගන්නා දිනුමා ಕು ಮತೇರಿ ಅಖಲಾಗ ರಿಯಲ್ತಿ ಸಿಫತ ಕುಂದರಿ ವರುನ್ ಜೀನತೆ ಕುರುಂ Distinctions and Higher Distinctions Award. Special prizes awarded for achievements in February-March 2025 Cambridge IGCSE and SSC examinations. May I kindly request Principal of Urdu High School, Mr. Ibrahim Nadeem, to distribute the prizes to the prize winners. Sir. Distinctions in 3 subjects. Ahmad Akin Naeem, 10B. Distinctions in 3 subjects. Ahmad Shius Sharif, 10A. Distinctions in 3 subjects. Fatimat Anjun Nisham, 10B. Distinctions in 3 subjects. Khadija Shaya Mukhtar, 10B. Distinctions in 3 subjects.
Fatimat Lamha Shaniz 10C. Distinctions in 3 subjects. Ibrahim Yazin Riaz 10C. Distinctions in 2 subjects. Higher distinctions in 1 subject. Nawaf Abdullah 10E. Distinctions in 4 subjects. Bilal Zahid Fahmi 10A. Higher distinctions in 4 subjects. Mariam Leen Shihab 10A. Distinctions in 1 subject. Higher distinctions in 3 subjects. Muhammad Yusuf Ramzi 10A. Distinctions in 3 subjects. Higher distinctions in 1 subject. Fatimat Rania Ali Hilmi 10C. Distinctions in 3 subjects. Higher distinctions in 1 subject. Aisha Juda Binti Muhas Hussain 10D. Distinctions in 5 subjects. Muhammad Ziyan Zahid 10A. Higher distinctions in BTech Sport. Mariam Uya Naseem 10B. Distinctions in 5 subjects. Ali Hasin Bashir 10B. Thank you, sir. May I kindly request the CEO of Addu Equatorial Hospital, Dr. Ahmad Adil, to distribute the prizes to the remaining prize winners who achieved distinctions and higher distinctions. Sir. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject. Al-Mariam Siana Mulk 10E. Distinctions in 5 subjects. Ahmad Shahum bin Hassan 10E. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject. Muhammad Sidan Sadri 10C. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject. Basma bint Abdullah 10D. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject. Fatimat Malsa Shaniz 10D. Distinctions in 3 subjects, higher distinctions in 2 subjects. Fatimat Shaha Hussain 10E. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject. Ismail Izyan Muhammad Saudi 10E.
Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 1 subject, Muhammad Ma'in Mahfuz 10E. Distinctions in 5 subjects, higher distinctions in 1 subject, Ali Alim Ahmad Nasir 10E, 10A. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 3 subjects, Shahama Sawad 10B. Distinctions in 5 subjects, higher distinctions in 2 subjects, Muhammad Alsan Wasim 10C. Distinctions in 6 subjects, higher distinctions in 1 subject, Muhammad Marzouk Mustad Abdullah 10C. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 3 subjects, Aik Muhammad Riaz 10D. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 3 subjects, Jeena Jinnah Rashid 10E. Distinctions in 5 subjects, higher distinctions in 2 subjects, Maisam Mahloom 10E. Distinctions in 6 subjects, higher distinctions in 2 subjects, Aishat Aimal Asim 10D. Thank you, sir. Congratulations to the prize winners. Distinctions, higher distinctions, and school top 5 awards. Special prizes awarded by the school for achieving distinctions and higher distinctions and school top 5 results in February-March 2025 Cambridge IGCSE and SSC examinations. May I kindly request Mayor Ali Nizar of Urdu City to distribute the prizes to the prize winners. Sir. Distinctions in 5 subjects, higher distinctions in 3 subjects, 5th place in school top 5, Fatima Zafar Ziad 10E. Distinctions in 5 subjects, higher distinctions in 3 subjects, 5th place in school top 5, Ahmad Atuf Ali 10E. Distinctions in 4 subjects, higher distinctions in 4 subjects, 4th place in school top 5, Fatimat Kausar Hussain 10E. Distinctions in 2 subjects, higher distinctions in 5 subjects, 4th place in school top 5, Luayu Sharif 10D. Distinctions in 2 subjects, higher distinctions in 5 subjects, 4th place in school top 5, Muhammad Umar Masoom 10D.
Distinctions in 4 subjects. Higher distinctions in 4 subjects. 4th place in school top 5. Muhammad Alvin Ishaq Soleh, 10D. Distinctions in 2 subjects. Higher distinctions in 5 subjects. 4th place in school top 5. Ismail Mais Ahmad, 10E. Distinctions in 3 subjects. Higher distinctions in 5 subjects. 3rd place in school top 5. Muhammad Yanil Hamid, 10E. Distinctions in 2 subjects. Higher distinctions in 6 subjects. 2nd place in school top 5. Muhammad Rakin Taif Majid, 10A. Distinctions in 2 subjects. Higher distinctions in 6 subjects. 2nd place in school top 5. Asiyat Adfa Rashid, 10E. Distinctions in 1 subject. Higher distinctions in 7 subjects. 1st place in school top 5. J. Muhammad Nasir, 10E. Distinctions in 1 subject. Higher distinctions in 7 subjects. 1st place in school top 5. Anam Ibrahim Musa, 10E. Thank you, sir. Congratulations to the prize winners. National Top Achievers Award. Distinguished Prize awarded by the school. Distinguished Prize awarded by the school and PTA. Top 10 Award by the Parent Teacher Association to the National Top Achievers in February-March 2025 Cambridge IGCSE and SSC examination. May I kindly request Member of Parliament of Addu City, Hitadu Central Constituency, Mr. Ahmad Azan Marzouk to distribute the prizes to the prize winners. Sir.
10th place in the national top 10, Mariam Leen Shihab, 10A. Tenth place in the national top 10, Muhammad Yusuf Ramzi, 10A. Ninth place in the national top 10, Muhammad Marzouk Musad Abdullah, 10C. Eighth place in the national top 10, Muhammad Alsan Wasim, 10C. Eighth place in the national top 10, Maisam Mahloom, 10E. Seventh place in the national top 10, Jina Jinah Rashid, 10E. Seventh place in the national top 10, Shahama Sawad, 10B. Seventh place in the national top 10, Aishat Aimal Asim, 10D. Seventh place in the national top 10, Aik Muhammad Riaz, 10D. Sixth place in the national top 10, Ahmad Atuf Ali, 10E. Sixth place in the national top 10, Fatimat Zafa Ziad, 10E. Fifth place in the national top 10, Luayu Sharif, 10D. Fifth place in the national top 10, Muhammad Alvin Ishaq Salih, 10D. Fifth place in the national top 10, Muhammad Umar Mausum, 10D. Fifth place in the national top 10, Fatimat Kausar Hussain, 10E. Fifth place in the national top 10, Ismail Mais Ahmad, 10E.
Fourth place in the national top 10, Muhammad Yanil Hamid 10E. Third place in the national top 10, Muhammad Rakin Taif Majid 10A. Third place in the national top 10, Asiyat Adfa Rashid 10E. Second place in the national top 10, Anam Ibrahim Musa 10E. Second place in the national top 10, G. Muhammad Nasir 10E. Thank you, sir. Congratulations to the prize winners. Outstanding Achiever Award 2025. May I kindly request Minister of State for Education, Dr. Abdul Rahim Hassan, to distribute the Outstanding Achiever Awards. Sir. Distinguished prizes awarded by the school, cash prize of 500 awarded by the Councillor of Addu City, Mamindu Constituency, Dr. Amnat Adala Rashid, and shield awarded by the English Department and Science Department of Sharafuddin School, top in Maldives and top in the world, first place in English as a second language at Cambridge IGCSE examination, Gina Jinah Rashid.
Top in Maldives and top in the world. First place in English as a second language at Cambridge IGCSE examination, Maisam Mahlum. Top in Maldives in biology, top in Maldives in chemistry, top in world, second place in biology at Cambridge IGCSE examination, G. Muhammad Nasir. Congratulations, students. Best all-round prizes awarded for the outstanding performance. Distinguished prizes awarded to the student who achieved third place in the school Guruan competition, participated in 36 national Guruan competition, participated in Addu City Guruan competition, participated in Science Olympiad, Mega Quiz and Science in a Flash, participated in school Divehi essay writing competition, achieved gold medal in 4x100 meter, 4x200 meter relay and 400 meter sprint and long jump, silver medal in 200 meter sprint and member of under 17 best team in STO Makita Junior Athletics Championship Kurdu Fushi City, achieved gold medal in 4x100 meter and 4x400 meter relay in National Athletics Championship Male, achieved best 10th layer award in Inter-House Netball Tournament, achieved gold medal in 4x100 meter, 4x200 meter relay with a meet record, 100 meter sprint with a meet record, 200 meter long jump and a member of under 17 best team in inter-school athletics meet Addu, member of champion team in Milo Athletics Association Championship Male, achieved gold star in school Guruan competition of Sandura Sadastek Sarsfahe, participated in the Young Entrepreneurship Fair, participated in 38 National Divehi Essay Writing Competition 2023, Senior Prefect, Vice President of Nidaul Islam, achieved a commended report and top 10's 4th place in first term examination, achieved an A report and top 10's 5th place in second term examination, Deputy Activities Captain 2024, is awarded distinguished prizes awarded by the Parent Teacher Association, sash and trophy by school, cash prize of 1000 rupiah awarded by the Councillor of Addu City Mamindu Constituency, Dr. Amnat Adala Rashid, shield by Addu City Council, cash prize of 1000 rupiah by Addu City Council, cash prize of 3000 rupiah awarded by the State Trading Organization, special prize awarded by Diragu, cash prize of 1000 rupiah awarded by Member of Parliament of Addu City Hitadu Central Constituency, Mr. Ahmad Azan Marzouk, cash prize of 1000 rupiah awarded by the Member of Parliament of Addu City Hitadu North Constituency, Mr. Abdullah Sadiq, cash prize of 3000 rupiah awarded by the teachers of Sharifuddin School, the bronze medal awarded by the management of Sharifuddin School to the best all-round student. Asiat Adfa Rashid.
Distinguished prizes awarded to the student who participated in World Ozone Day Art Competition 2024 organized by Ministry of Climate Change and Environment and Energy, Maldives. Achieved third place in art competition organized by Ministry of Home Affairs on the occasion of Independence Day. Participated in Democracy Art Competition. Member of champion team in Inter-House Netball Tournament in both 2023 and 2024. Achieved gold star in School Guruan Competition of Sandura Sadasteka Sarisfahe. Participated in Addu City Guruan Competition 2024. Achieved Gold Star in the School Guruan Competition 2024. Achieved second place in the Young Entrepreneurship Fair 2023 and 2024. Achieved third place in the Young Entrepreneurship Fair. Participated in International Day of Mathematics Maths Remix 2024 Creative Challenge. Participated in Math Puzzle Challenge 2024. Achieved third place in Mathematical Olympiad 2024. Participated in Interhouse Young Orators 2024. Achieved first place in Science Olympiad 2024 Mega Quiz and third place in Science in a Flash. Participated in 38th National Divehi Essay Writing Competition 2024. Achieved second place in School Divehi Essay Writing Competition 2024. Achieved first place in School's Divehi Short Story Writing Competition 2024. Senior Prefect, Class Representative of iCube, Vice President of iCube 2023-2024. Achieved Commended with Honours Report, Subject Award in Mathematics and Computer Science, Top 10 second place in first term examination. Achieved Commended with Honours Report and Subject Award in Chemistry and Top 10 first place in second term examination 2024. Deputy School Captain 2024 is awarded distinguished prizes awarded by the Parent Teacher Association. Sash and trophy by school. Cash prize of 1000 rupiah awarded by the Councillor of Addu City Mamindu Constituency Dr. Amnat Adala Rashid. Shared by Addu City Council. Cash prize of 1000 awarded by Addu City Council. Cash prize of 3000 awarded by State Trading Organization. Special prize awarded by Diragu. Cash prize of 1000 awarded by Member of Parliament of Addu City Hitudu Central Constituency Mr. Ahmad Azan Marzouk. Cash prize of 1000 awarded by Member of Parliament of Addu City Hitudu North Constituency Mr. Abdullah Sadiq. Cash prize of 3000 rupiah awarded by the teachers of Sharafuddin. The silver medal awarded by the management of Sharafuddin School to the best all-round student. Anam Ibrahim Musa, 10E.
Distinguished prizes awarded to the student who was class representative of ICUBE, participated in Child Rights Symposium artwork organized by Children's Ombudsperson's Office in partnership with UNICEF, participated in World Ozone Day Art Competition 2024 organized by Ministry of Climate Change, Environment and Energy, participated in Interhouse Netball Tournament 2023, a member of champion team in Interhouse Netball Tournament 2024, shortlisted for the Cindy Noshwinda Award in International Young Mathematical Story Author Competition 2023, 2024 and 2025, achieved first place in the Young Entrepreneurship Fair 2024, Petrol Leader of Girl Guide, achieved Best Camper Award in Sub-Camp of Annual Girl Guide Camp 2023, participated in Interhouse Chess Competition 2024, participated in Mathematical Olympiad 2024, achieved third place in Science Olympiad 2024 Mega Quiz and Science in a Flash, achieved second place in the Young Entrepreneurship Fair, achieved first place in the activities related to the coral and marine life in the Muraka Festival 2024 organized by Addu Nature Park, participated in 35th National Divehi Story Writing Competition 2023, participated in School Divehi Oratory Competition 2024, participated in Addu Bodufandiyar Bodutakurfan Memorial Oratory Competition 2024, participated in 37th National Divehi Oratory Competition 2024, achieved third place in Schools Divehi Essay Writing Competition 2024, participated in 39th National Divehi Essay Writing Competition 2024, participated in 27th National Divehi Poetry Competition 2024, participated in 39th National Divehi Essay Writing Competition 2024, achieved third place in Interhouse Young Orators 2024, Senior Prefect, Vice President of Leeds 2023, achieved Commended with Honours Report, Subject Award in Economics, Biology, Chemistry and Physics, top 10 first place in First Term Examination 2024, achieved Commended with Honours Report, Subject Award in Economics, Biology, English and top 10 first place in Second Term Examination 2024, School Captain 2024 is awarded Distinguished Prize awarded by the Parent Teacher Association, Session Trophy by School, Cash Prize of 1,500 Rupiah awarded by Council of Addu City Mamendu Constituency, Dr. Amnat Adala Rashid, Shield by Addu City Council, Cash Prize of 1,000 awarded by Addu City Council, Cash Prize of 4,000 Rupiah awarded by State Trading Organization, Special Prize awarded by Diragu, Cash Prize of 1,000 awarded by Member of Parliament of Addu City Hitadu Central Constituency, Mr. Ahmad Azan Marzouk, Cash Prize of 1,000 Rupiah awarded by Member of Parliament of Addu City Hitadu North Constituency, Mr. Abdullah Sadiq, Cash Prize of 3,000 Rupiah awarded by the teachers of Sharafuddin School, the Gold Medal awarded by the management of Sharafuddin School, the Shield by Ministry of Education, Dr. Ismail Shafi, the prestigious prize awarded by His Excellency, the President, Dr. Muhammad Muizu, to the best all-round student. G. Muhammad Nasir, 10E.
Okay, sir. Now I invite the best all-rounders to share a few words with us on their achievement. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاسة رسميات شرف الرحمن Ministry of Education, Higher Education, State Minister Dr. Abdurrahim Hassan. School the principal, deputy principal, leading teacher, hiwag mudarrisun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Mireki aluganduge taalim hayatige emme ummeed kurire. Dihe aharwandem mi madrasaga kuri masakkatuge kone mirukan emme bodda ihsas kurevere. Mi hurihaduha aluganduge hituga kurahamun a tasviru tak kulejihunure. Ehne kamaku Mire libunu inam takaki hamai kane alugandu kuri masakkatuge natija ennu mi etabbaige bura masakkata hivvara ehi tarikamun libunu kamiyabita alugandu em furatama shukura ada kurani aluganduge mama kudairusura dini kankama ihmal kurwa dina lobi jasade adi ಬಡುವಮ್ಮನಾಯರು ಅಗುಹುರಿ ಎತ್ತೆ ನಸೇಹತದ್ದಿ ಮಿ ನಸೇಹ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಂದಾನುಗೆ ಅಬದು ಸೊನ್ನಾಡು ದೆನ್ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಕಂಕಂ ಎಮ್ಮೆಗಾ ತುಂಬದ ಎವ್ವೆ ಶಕು ಅನ್ನುಕ ಅಳುಗಂಡು ಹುರಿಹಾಕಮ ಕೊದ್ದಿನಿ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕಿ ದತ್ತ ಎಲ್ಲಿಬೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗಾದೆಗೆ ಅಳುಗಂಡದ್ದೆ ಬಿಲೊಬ್ಬ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಬಣ್ಣ ಅಳುಗಂಡು ಮಿಯದು misaba adawuni adi mishkuruga alugandu ekigaggatun ehi terivedebbi aila hurihame baruna shukuru adakura. Dear teachers, thank you for believing in me when I couldn't even believe in myself. No matter how long extras were, no matter how many doubts I had, you never gave up on me, on any of us. You are the guidance that fostered me to be the individual I am today. I wouldn't be standing here if it weren't for you. So I thank you from the bottom of my heart. Dear friends, we shared so much together. We complained about how exhausted we were. We laughed about the silly things we did during extra classes. I will always cherish these memories. And congratulations to all of you who have received prizes tonight. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. All praise is due to Allah, the most beneficent and the most merciful. Peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Respected chief guest, Mayor of Urdu City, principals, teachers, parents, my dear friends and everyone who is here at this ceremony tonight. First and foremost, I'd like to thank Allah for guiding me throughout this journey and blessing me with the honor of receiving this prestigious award.
it still feels a bit surreal. I've seen and been to many prize days over the years, admiring all the students who receive these awards, never imagining that one day I'd be standing here in their place. This award may have my name on it, but it also belongs to the people who made it possible for me to be here tonight. And I'd like to express my deepest gratitude to each and every one of them today. To my mom, who works so hard to make sure all of my needs are met, who wakes up early every morning to make my intervals when I refuse to go to the canteen, who always reminded me to get back to studying when I get distracted, who makes very lovely TikToks to congratulate me on my achievements. Thank you for every sacrifice that you've made for me. Thank you for your endless love, encouragement, and for everything that you do for me. To my dad, who works countless hours so that we always have a roof over our heads and never have to worry about having what we need, who takes me on drives after extra classes so I can relax or go to the bakery for a little treat, who somehow manages to come up with the most insane food combinations I've ever seen. Thank you for your patience, your calming presence, and your family antics your funny antics that never fail to bring a smile to my face. Whatever I've achieved today would not have been possible without your endless support, and I hope I've made both of you super. Thank you to my family for your constant love and encouragement. The way you celebrate even the smallest of my achievements always makes me feel so appreciated and reminds me that every little bit of effort that I put in was worthwhile. I'd also like to thank the teachers of Maradu Fedu School who taught me a strong building begins with a strong foundation. And you were that foundation for me. To my teachers in Sharafuddin School, words cannot express how grateful I am for your dedication, encouragement, and hard work. You constantly pushed me out of my comfort zone and saw potential in me that I never saw in myself. For that, I will always be thankful, and I hope I've made you proud. Your classes were always so enjoyable, and I still miss them today. To my closest friends, Adfa, Gina, and Kausar, thank you for always sticking with me. Spending time with you brings me immense joy. Around you, I can truly be myself, and it is such a freeing feeling. Thank you for always making school bearable. Thank you for the laughter during the stressful days, for helping whenever I struggled, and for reminding me that school is more than just grades. I'd also like to congratulate every student who received an award today. Your hard work and dedication deserve to be celebrated as well. I wish every one of you the very best in achieving your goals. I think it's time for me to end my speech. You all look very sleepy and are dreaming about your beds by now. Once again, Alhamdulillah for this incredible honor. Thank you to everyone who's been part of my journey, and thank you for listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. I think we heard some very amazing speeches. So I don't think I have the capability to say anything more beautiful than what my friends have just said. So I tried to sit down and write down a speech to encapsulate all my thoughts, but I just couldn't. So I decided to improvise. So you will have to bear with my thoughts for today. First of all, Alhamdulillah for I have been dreaming of this moment ever since I found out that best all round was something that you can achieve. I always
pictured myself walking down the Sharafuddin School Hall with the escort and the congratulations song playing as they said my name, best all around G. Muhammad Nasir. And I thought to myself, well, that's kind of an impossible dream, right? To anyone who's seen me in class, you would know how much I struggle to understand things on the first try, just like that, you know? I'm always asking these stupid questions. I'm always trying my best. In the beginning, I didn't really think that best all around was something that I was worthy enough to achieve, but here I stand today. And it would be a lie to say that I didn't expect it, because these past 3 years, I've put in all of my work into achieving this target, not even a dream, a goal, a target. I've done my very best to participate in every competition in the school, and none of it would have been possible without my mother. It would not even be a lie to say I would not be standing here today if it wasn't for all the hard work and effort and the du'as of my mother. I said I wouldn't cry today, but we'll see how that goes. I'm sorry for being very informal, but it's very difficult to stay formal. Without my mother, I would not even be standing here. I would have been distracted. I wouldn't have a target. I wouldn't even think of trying to achieve best all around. I wouldn't even think of going and studying and trying for a brilliance even. I would have been fine with just getting a pass or a couple of A's, but no, she pushed me. She saw the potential that I had, and she pushed me to do better. Every time when I was just sitting down peacefully watching YouTube, she would tell me, Jim, testan yon tebon nunta das kerani veita. And without her, none of this would have been possible. So thank you so much. And to my father, your kind words and your encouragement, you always show up for me, like in these moments. So thank you so much for always being there. And for all of my family and for all of my friends. Because school is very, very stressful, especially when you're someone like me and you participate in everything without even checking what it is. So your schedule is packed, you're stressed out, you're always worrying about something, but you, my friends, made it all possible. You were the reason I didn't burn out, frankly, and every moment that I had with you, starting from the very beginning, I treasure it all. To all of my friends, thank you so much for keeping me sane and making all of my Sharafuddin school memories so happy. And to all my teachers, as Sanam said, every good building begins with a good foundation. So I would like to thank all of my Hira school teachers for building such a good foundation. I believe that even if I had come to school and tried my very best, if it hadn't been for the foundation that they had built for me, if they hadn't done their best to instill a passion for learning within me, I would not have come as far as I have today. So thank you so much. And especially to my Sharafuddin school teachers for pushing me to my very limit, I could say. I've said this before, but I never thought that I could have achieved a top in Maldives, a brilliance, a world rank. None of the students before me that I know of had achieved something like this, and I had looked up to them so much. I thought that I could never be as good as them, but all of my teachers, they never stopped telling me to do past papers, asking if I had revised. And if it weren't for them, I would have become lazy and given up. So, and for all of the revision classes and extra classes, even though I really didn't want to go, you always were there for me when I really needed the encouragement. So thank you so much to all of my teachers who taught me here in Sharafuddin School. Now, I hope I didn't forget to thank anyone, but as they've said before, this achievement is not mine alone. It's the achievement of everyone who's helped me over the years. So I'm very, very, very grateful to everyone. And I know you're all very sleepy, but I feel like it is my duty to say something very inspirational. So recently, the students of Addu High School had a very interesting career guidance session where we learned that success
comes from believing in yourself. And I know it sounds ridiculous, but I would like to say that it's absolutely 100% true. From the very beginning, I've always had a bit of an ego. I always thought that I could do better. Every time I failed, I would be like, oh, that's just because I didn't revise that much. I can do better. I can do better. And everyone around me was like, Jim, what are you saying? You failed. You didn't do well. You didn't get this or that or this. You didn't do well in this. And I would be like, that's okay. I'll just do better next time. And I believe that's this attitude of mine, along with everyone who's helped me over the years. I believe that this attitude of mine, this ego, this arrogance, this sense of believing in myself is what has kept me from not giving up during all of the hardships that I have faced. So I would like to invite you, no matter what your current situation is, if you believe in yourself, if you push yourself to do better, if you tell yourself, no, I have potential, just failure is just because I didn't work hard enough. I can do better than this, okay? If you tell yourself that and push yourself to your very limit, there's no cap to what you can achieve. So do your best, guys. And thank you so much for listening to me. And I hope you all have a very nice evening. And thank you very much for listening to me. Thank you, students. Congratulations to the best all round. शक करना कामयाब बनाए फावनी हमारे कनी कताला कुरा मसक कताय दगोतेनुआ कुरा हिम्मत गमच्चा इनाम गहगोरिन या दारी वरुना अळुगण मेंगे हितो गार्डन मरहबा दन्नवा स्कूल खोया इन तेम्मे उशाला दने इनाम दिनमुगे जौसागलवा
දන්නවාදනේ ප්‍රින්සිපල් අහ්මද් මිහන්ස Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syukur korani ni'mat tagewari mang Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam lewungi dua korani ungenuma unganna dinuma magdikke ma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ga ekade fanuge al ashabun shamil koran. Sharafuddin School ge mire mi baba ahari inam dinuge jalsa ge izzetteri sharaferi mehman. Ministry of Education, Higher Education and Skill Development State Minister Dr. Abdurrahim Hassan. Me school dariwarakkaka fakhruwariwa rayitunga majliuge hiteduga meddaraga izzetteri member Afal Ahmad Azan Marzog. Addo City ge mayor Afal Ali Nizar. Addo ge school ge principal Addo City councillor Mossa toge Iswering. Sharafuddin School ge aronak masake kura team ge emha memberun lobet belenverina dariwarun wadaendevi emha izzettering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mireki Sharafuddin School ge taarikh ge tereng yaadweginda anikas fakhru erire Sharafuddin School ki fashion-isura miyada hame medunu kendi taarikh yaada kuramun anna kamyabu school bainawagwami femwaruga ya rajyaga femwaruga adi rajyaga school assessments tawge huriha marhala Sharafuddin School ki fakhru eri kamyabiye hasil kuramunda school ekang mire aronmenna fenigen midiyei miedu aronmenge emme bodu en azumakan oti aronmenge teamun mi kamyab migotuga demehette school ge gotuga Sharafuddin School mustaqbala hame gengostinun enge wadanwana fadan mujtaman anna badala duniyan mi anna ekiyaki badalitawge sababun tafatu gonjehun taken aronmenna kurimative ehnamas en komme gonjehumaka ekko mustaqbala aronmenge school kamyab kama gengostinu mattaka aronmenge team ge huriha befonwani warugada azmakaku masake fashafa irada kuraviya mustaqbal ges aron mi tarikh yaada kuramun gendanan mikamuga aronmenge lobeti beleneverinna huriha muwazzafun kura masakkata aron waraboda assari baha sabas dannawan hameyaku mi fursatuga dariwaruna vesaun dannawadam beenumani Sharafuddin School ge kamyab egotuga demehettuma tiye dariwarunge azum ves hama waram muhimme ei tiye dariwarunge is dariwarun e kuravi masakke e behette hivwaru kiyawman li gada ala masakke hama ekan tiye kudin takuraru koddinun ei waram muhimu kame ekan takuraru koddinu mattaka aronmenge kiyawa style mige kuriga aronmenge Sharaferi mehman vidalu fadan aronmenge style warabodati badalitake gennan ebeje kiyawmaki dariwarunge amilya zimma ekkama waan ebeje hame ekani classroom ga kiyade etchekon ekani aronmennaka fude kanne ehemima mi rega mikala Sharaferi rega tiye dariwarunge faraton aron eden oti tiye kudinge bebemen dattamen e hodadin fakhru egotuga demehettu mattaka mudarrisun korawa masakkatuga ebbarlundi gadala masake korama hingase lobeti beleniverin aronmenge mi reki mi wagutaki ha digu wahake dakkan ekashige wagutel nun ehennamwes tiebefun koravi masakkatu gagu aronmen wazan koran warabura masakkate Sharafuddin School ettaka schoola warak gag gulme bawwagen izzetteri beleniverin tie korawa masakken hama egotuga demigen diumaki aronmenge mi masakke kamyabumuge emme fahi magu ekamattaka huriha belenering faratun aloni den hama egotuga kuriyanga mustaqbal ves masake koddevuma adi mazi ve die tanuga tie befron koddevi masakketaka nuhan boda shukura da koran aunge wahakaga wara boda hama fahako marhaba kiyalam beenumwe mirege emme fakhruwari magam hasil kuri tindariwarun G Muhammad Nasir Ana Ibrahim Musa Asiyat Adfa tiya dariwarun tiya hodi kamyaba ki Sharafuddin School ge tarikh ge demigen dana kamyabiye nan duhakos fandu gen dana kamyabiye hame yakko aron mirege stage matin inam hasil kuri huriha dariwarunna e dariwarun hodi kamyabiya asari baha sabas kiyan aron men baki tibi kudinga matin handan nattalage nuane inamaki stage matin libe inamaki waki
waki kujjakan ekani onna kame vesnun ehnamas aronmenge bike kahala criteria takege terrain furenigan dati huriha kudinakan inam hasile nukura vidana ehnamas Sharafuddin schoolun maziga kam mi hiyawahi kamuge dashon nikumegen dia dariwarunnaki stage matin bayfaharu inamu nulibunu kamuge avise dariwarunge hayatuga maidanuga Sharafuddin schoolun aladin bingaluga terega bingaluga matiga kuriyegen gos kamiyab kam dakkadi fawa dariwarun ehem ekan egotuga stage matin mi inamu mire nulibunu dariwarunna ves ehivwarden tiekudina ves fursat ebahuri hama yaginu ves diha har duwas ko Sharafuddin schoolun tiekudin nikumegen diero nota dairo tiekudinge wara akhlaqi riti sifata kon bingali fahori bingalen ebahuri e binga matiga tiekudin kasiyaro nuwe demigen diumaki demitibumaki aronmenge wara bodu ummide mi fursatuga arongondo wara boda shukur ada kollam wa faraitta ken ebahuri emme furtama sound faha kollam beenun aronmenge mi jalsa sharaferi koddemu aronmen dannawaluma wadagen waran aguhuri मालूमात को वरंग अगुरी नसेहत आरोन शिया को देवी कमट्टका स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल रहीम हसन आरोन में हुरिहा बेलिनवेरी ना मुदरिसों लब्यति दारी वरंग आरोन में मुड़ी टीम के नामुगा वरबोड़ा इखलास तरीका मैं शुक्र अदा करूँ साथ ही देवी नसेहं आरोन में बलागन्ना नंग इरादु करवी आरोन में दारी वरंग एकं अमली गुतुं दक्का देना अदे दिव्य राज्य के तालीमी निजामं हियो बदलित के गेनस दरिवरन की अखलागी रंगल सिफत के हुरी कुदिन हेदुमट्ट का अदग रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ को वामसके तकी फाह को दे वामसके तके एकमगे नतीजा आरोनगे दरिवरन की बैंग फेन्नम एबदे एकमट्ट का मिरेगे मी फुर्सतुगा आरोन राज्य के रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वरंग इखलास तरीका मैं को ये हुरिहा फरत बेफरंगे नामुगा शुक्र अरिस कुरान इंगवडानवान फदांग एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर इस्माइल शफी राज्य के तालीमी निजाम हरदना कोरमट्टक वर मुहिम सियासत के खंडाळुवा एगोत मसकेत के कुरमम एबगेंदवा एकं आरोनमेन फेन्नमुं एबदे शरफुद्दीन स्कूलुं आरोनमेन बेनुवा कोम्मे कमेग्गा आरोनमेन वर फहि फुर्सत के मगुत के फहि कोद्देवा एकमट्टक मी फुर्सतुगा आरोनमेन स्कूल के टीम के हुरिहा मेंगे नमुगा इज्जत मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर इस्माइल शफी वरंग इखलास तरीका मैं शुक्र दन्नवा हमें मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर हुरिहा बेफुंगे नंग वरंग क्लास तरीका फाको स्कूल में दुबाटवा गायकमा स्कूल वेदे वाही तरीका मट्टका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट के हुरिहा इज्जतरी वेरिना मुअज्जफुना वरबोड शुक्र दन्नवा अड्डू सिटी काउंसिल के फरातुंग आवर्मेन शरफुद्दीन स्कूल वेदे वाही तरीका मकी सावर्मेन फाहा कोल्लन जेहे कमे आवर्मेन दन्नवाला कोम्मे दन्नवालु मका काउंसिलुंग नुवता राशो अवशोफीह के फरातुं वरक गिनकं कमुगा एही तरीकं देवा एकमट्टक इज्जतरे मेयर अली निजार आदि हुरिहा काउंसिल रंग हिमेने गोता आदि काउंसिल के मेहा मुअज्जफुना वरंग इखलास तरीका शुक्र अदा करम आवर्मेन तालीमी निजामुगा मिकहल मसकेत के कुरमुन दारो आवर्मेन एम्मे गातुं एही तरी देवा बेफुरन की स्कूतव के वेरिंग ए बेफुरन आवर्मेन गुड़िगे मिकुरा मसक्के ए आवर्मेन हंदान नत्तन जेने कंकमेन नु आवन वरंग इखलास तरीका मैं को लब्बेति हुरिहा प्रिंसिपल उन्ना आवन में गा अहुं उख्तुंगे गोतुगा मिकुरा मसक्कतुगा तिय देवाय बारलुमा एही तरीका मा अधिहासक शरफुद्दीन स्कूल में बहट्टवा गा कमट्टका हुरिहा स्कूतवगे प्रिंसिपल उन्ना वरंग इहतिराम को शुक्र दन्नवं हमें को अड्डोगा हुरे एकी मुअस्ससातुगे वेरिंग आवन में दन्नवाला कोम्मे कम्मेग्गा आवन में वरक गातुं एही तरीकं देवा कुल्लियक दन्नवाला कंतत्तवगा समा एवेस्कहल जहिल मेन्नेति फर्स्ट जो मैंने थी शरफुद्दीन यही तरीका में यही तरीके देव मंगेंद बाती और वकी वकी मोसाता के नन्नु देने भी कम वेस्ट जुमले को तिग्गा हुरिहा मोसाता का वरंग क्लास तरीका में शुक्र दन्नवा मिरेगे जैसा का कामयाबी है दीदारियों के कामयाबी के फाहत के एम ए बोर्ड मसक्कत करवा फराता की शरफुद्दीन स्कूल के कुरी के प्रिंसिपल हुसैन मुसविर सा शरफुद्दीन स्कूल का मसके कुरा विहार दुहोगा कुरा वि मसक्कत की हम गामस में स्कूल के अंग तारीख तेरें फंडोगे दान खिदमत के नोंग एकमट्टका हासकत यालो बेत दारी वरना बेलिनवेरिंग आदियावन में गेमे हा टीचरों का नामुगा आदियावन गामिल नामुगा मुसविर सा वरंग इहतिराम शुक्र दन्नवा शरफुद्दीन स्कूल के आरंडाक मसके कुरा टीम के हुरिहा बेफरों वकी बेफरों के नंतर देनो दन्नवंग यहाँ वगुते वस्ने यह मारंडाक मसके कुरा हुरिहा टीम ते बेफरों ते कुरा वा मसके एम्मे गातुं फेन्ने ए फरात कंगारों वाने वरंग हुनरु एरी वरंग ही वागी वरगिन वगुता आरंडाक मसके कुरा वा टीम आरंगे मियोती मी आरंगे कामयाबी के असले की
mirega mi jalsa mi fenna manzaru taka mi jalsa mi hasaba genauma armenge fas manzaru ga hingadiya huriha harakat takegga warabburaka masaketake kurawwa mire mi kamiyab jalsa e gotuga nimige midani ehen kamun arwonge team ge huriha be fronna warang ikhlas tari kamak e be fron kurevi huriha masaketaka hama fahako syukur dannawa dobeti belenivering abadwasti be fron ge khidman armen badagannan mirek jasa ki deha sawi sa deha swansavi hu ke harakat toga nanta faha koregen dia jasa kama wati armenge mazi ge pta taka adi mi school ge ki goigotong ehiteri we devi kuri ge teacher onna huriha be from himene gota arwan warang ikhlas tari kama shukuru ada kurang hamya ko midawru ge belenveri na mudarisun ge jammiya ya e jammiya ge mas emha Befrong school amad bahattawa gakama waraboda ikhlas tari kama shukuru dannawan mi shukuruga armenge miharuge nabraisa afada shunima bashir ge nang waraboda faha korang hamya ko hinga committee ge emha befrong na e armenge pta ge eki goigutun armen ehiteri devwa huriha farait ge nang shamil korang armenge mi jasa miha fahruweri kamiyab jasa gotuga vegendium ga armen nang inam husheru farait ge nang arn ham mi e farait ka shukuru ada kolluma mi wagut kol be non hifanan ade huriha farait ke genam wakiyokin dannawa gotaka non ehennam was warang ikhlas tari kama ko warang heyo hitun armenge inam ge listu ge ebe from baari wadagen armen dariwarun na e devvi hivwaraki mifada harakat takan ebe from ge huri shawguri kan hasako tiya kudin tiya hoda kamiyabiyan ebe from ummid kuramin waro ekamattaka armenge eki goigotun inam huselo vi huriha farait taka warang ikhlas tari kama ko syukur ada korang mirege mi jasa live koddin mugaves hilesa bahang armenna wagutun live team ge faraton warabura masakketen eba kuriya gendawa ekamattaka arn hama huriha be from ge namuga wagtul daiwa warang ikhlas tari kama syukur ada korang adi hameyak mi jasa ga fenigen di eki items taka items tawga eki kankama kudin tayyar kuruma items benuwa kankam tayyar koddinumuga armenge eki farait takon mudarrisunna armeng schoolum berong ehiteri de vmha farait taka waraboda shukuru ada kurang armenge mi dariwarunge hasako eki items tawga baveri vid dariwarunna vesami fursatuga warang ikhlas kama shukuru ada kurang egotun armenge item tang hushala tuttu kudinna armenge cadet band adi henihen uniform bodies takoga eki items tawga baveri dariwarunna amali gotun mi jasa ge stage mati nufenunu kam gavese ki gotun baveri ve ekudinge eki hunar mi kamga shamil koddin huriha dariwarunna warang ikhlas kama shukuru ada kurang arunge wahaka nimmadani adiwe sefaharo inam libun huriha dariwarunna tahuniyaya mubarak badi dannawamun adi hasako mirege best around tindari waronna warang hun marhaba kiyamun mirege mijasatiya be from wadain de kamattaka huriha farait takan ikhlas tari kama shukuru ada kuramun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh شكرا سا شكنا إنام الدين مقام حفلة كامياب وحفلة يكبه شرف الدين سكوغا فاها كل بون حركاتك بجمدي مكام بابر بفرات كنت في إهتر كما إبار يبمك بردو كمو إهن كمو مرسمياتك كوريا دنگوتي إفراتك شكر دن نبمك غتون دبه غاو مراغتك كنت داري ورون هشارة ما حمد سنا دنوان صلوات وستنكيا فاتورا كرم فشن وهي شكرتا حمد سنا دنوان صلوات وستنكيا فاتورا كرم فشن وهي شكرتا أكرم من Jeremy Handani Nianati Jali Sundevi Mataruhibu
kurung minanliya vijarami handani niyanati jali sundevi maitaruhibum furihama wumungaduras mutamiskuluga President Sharafuddin mihaflaya eki fariha bahundasta gatagem marunavi ariha katun adoden neve mitarana akurung minan lievi jeremi handani nianati jali sundevi maitaruhibum itum filane herea tuale ha meheo hitum filane herea tuale ha meheo hitum hitang ufa edevawa milefabi maimbafan hitang ufa edevawa milefabi maimbafan hitum filane herea tuale ha meheo hitum hitu kadiga shuruta ehaginang uturiara hitu kadiga shuruta ehaginang uturiara syukuru ada kurang fashion efaluko syuruta syukuru ada kurang fashion efaluko syuruta itum filane herea tuwaleha meheo hitum tehitakum huludan dammarudilla ta'ulim detiye teacherum muli umurga shukurum kurame hadan dehitakum huludan dammarudilla ta'ulim detiye teacherum muli umurga shukurum kurame hadan diye mengaguri gobueti teacherum shukura sanata husis veskuram shukura sanata husis veskuram teacherum mengari havi heo hitum teacherum mengari havi heo hitum ni fori gakura vedum miragum kya ni fori gakura vedum miragum kya tiye mengaguri lobodi teacherum dehitakum huludan dammarudilla ta'ulim detiye teacherum muli umurga shukurum kurame hadan Dulumba faluwa mishure kalandakum yasliyami bayane dene bayang okkiyade miragum kunam veshiram mi qawmuka zamane verin ulumi darin qawmi lafafule dewawati misula rais muizza wazir shafia ekidanam fuluhanda komitanga ekidanam fuluhanda komitanga mitata ego shukuru danna
yang bayane deme balang kokkia demiragum unam bashiram liqawm kasamane. Arutai madarusa kulifavesvi qabil vidanasiru dhubuwatiman arihammi had adi mustavir misana syukurun nevedum kurani mivashim fennam huri hadiruma vehikan libiting hami taraki mivashim fennam huri hadiruma vehikan libiting hami taraki Ibeti visifatan ekuemi ilma Penumuga sababeti ayyamutum Arutai madarusa kulifa vesvi Qabil vidanasir udhubuveti man Roshan kurebi Husen Said Adam Adam Vihabatun Mahasiri Mami Jalis Adam Adam Vihabatun Gaguna Sadun Abashukuriya Gugumani Hot Roshankurebi Abdurrahim Adam Adam Vihabatun Ilmi Mavida Jauhar Kada dammare Furamana eki Pamugani lida Nuru ilmi alin alikura Ilmi mavida jauhare Ali ilmi kada dammare Furamana eki Pamugani lida Nuru ilmi alin alikura Gaguna sadun abashukuriya gugumani hot roshankurebi abdurrahim adamalam vihabatun mahasirvi mami jalis adamalam vihabatun sharafu veri vidari varumnire Sharafu hodi moluve kuriyara Shukuriya epukiyam marhaba Haqqu vimina mugeverin Aslu ahulum falahu geti Shukuriya epukiyam marhaba Jimanam ayadu fake magirin Tashafaki avandari varumire Lashe husko pagutu ugenu mataka Dashe sidama kungosse kuriyara Vami azumaiki dari varunnamire Shukuriya epukiyam marhaba Sharafu veri vidari varunnire Sharafu hodi molube kuriyara Shukuriya epukiyam marhaba mi rasmiyatu nimmaluge waguto hadanuga bimwanuge genda fada haflaaka me haflaawegen diyumuge sirraki mi rasmiyatuga tiya emmeha befulu baaveri wada gatun enkamu mi rasmiyata wadagen nevi emmeha befulunna ituge khalis shukuru aris kuran
ಹಫ್ಲಾನಿ ಮುಮ್ಮುಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಡುಗ ಗೌಮಿ ಸದಾಮ್ ಕುಳಮುಂದಾವಗುತು ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ವೆಸ್ ಕೊಳತ್ತದುವೆ ವಡಾಗೆ ಗೌಮಿ ಸದಾಮುಗ ಬ್ಯಾಬರಿವೆ ವಡಾಗತುಮ ದಣ್ಣವಾಂ ಹಫ್ಲಾನಿ ಮಿಗೆಂತಿಯ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಶರಫ್ಗ ತಯಾರು ಕುರೆಫಾವ ಬಿಲೆ ಮೀರು ಕೊದ್ದೆವುಮೆ ಒನ್ನಾಣೆ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವಾಂ ಬಾಜವರಿ ರೇಖಂಗೆ ಶುಕುರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್